Intasenoke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. Intasenoke, Wat 14, Galaxy TV, YouTube channel, iyaroka, ikulethela zonke izindaba nomlando, kunjengoba kunjalo. And then uyabitshela ukuthi unayo imember ngesipho but akanayo. Yabo iNC njengamanje isikhululile. Yabo leyana le isikhulule ngayo ukuthi umuntu akaye online. And then ama comrades kwayona leyo. I'm definitely sure ukuthi azoyilokhuza. Azoyimanipulate nje ayidlale ngayo iprocess yakhe. Uyabona mfowethu. Ngani ngoba ithi ANC njengamanje uma ufuna ukuba imember hamba online. Sijoinele ube imember. Akekho lokho umnobhalo ukuthi aku-approve uhambe uyahamba uyokhokha imali yakhe ebank ube member ke ANC leyana ngicathi izosilwela ngokungathi wathemba ama comrades iprocess yakho azoyibridge ngizokwenzela example bambonami ama comrades amana khona angena register online but kuthi kune PPGM la enyangeni edlule ahlulekile manje ukungena khona yabo so ngani ngayo lento ukuthi iprocess siyakwazi ukuyidlala yabo so into engiphatha yabo into engiphatha kabuhlungu kule last PPGM yayila angazi noma iprovince noma ubani but yilento ukuthi ke aqoqwa akhulunywa kuyenziwa wabona nje yayingasebenzi lento yesystem lokho nje ngakubuka ngase ngithi mhlambe ngoba se covid ile nkuzani iprovince banikeza igoya yedwa qhubekana with the manual system yabo so ngeke ngifake umbonami wenze yonke into yabona lento eyenzakalayo kwa ANC ukuthi ama comrades angaba ama comrades ayikho into ebuhlungu njengaleyo ukuthi uyithande organization mina ngikaze since ngaqala nje ukuba ngconywana ukusebenza ngikaze ngingajoin less than 5 years but kufike ukuthi hayi wena awuveki voters roll we spoke and then bese beyinterpreter ke abayitshela ukuthi bazi kakhulu ngendlela yabe wrong ukuthi hayi demarcation you can't tell me demarcation ngekwe-ANC ngiyakunderstanda ngokwama service akahulumeni ukuthi uma ngifuna izinto zikahulumeni ngitshode but ngokwe-ANC ANC ithi umuntu nomuntu une right yokuba imember ye-ANC kwi branch kwi demarcated kwi lento le la eSouth Africa yabo so njengoba isho njalo ayisho ukuthi njengoba uzile imali ibalile demarcated isho ukuthi ifunela ube imember kuleyo branch njengoba Wat 14 inwenzile na ukekeleza kanje kumina ukuthi ngiyimember yase Wat 14 noma ngiyimember yase 13 yabo kuphuma kumina but angingabi imember ya 13 nase 12 ANC ayifuni le yona yabo so injalo nje babumbonambi leye ANC iyabhlungu and then kanzima ubona ama comrades okhule eqoqa yabona
ama-comrades angazi noma lo mbuzo ubunawo yini sengizoveza lento hayi khuluma comrade awasakwazi ukunite amanye ama-comrades yabo ngikhule mina ngesikhathi kulento le ngizosho nje ngangisupport uBheki 100% ngithemi yakhe yokuqala 100% kuphunywa kuhospital yabo so kuya kuqinisa ukuba ikhansela ama-comrades amuva umnandi noSitha yabo kuse kuphuma uSitha ama-comrades amuva noBheki kwakuyizwa kwakhona lezo zinto but what happened o-comrade Qiniso nabo o-comrade uJu neva ukuthi bayokhuluma nama-comrades ayihamba noSitha and then babuya ba-unite bonke ogasa sasisonke sa-unite sisebenza sonke yabo themi yesibili kaBheki wasebenzisana themi yesithathu hayi lapho engene khona I didn't see ama-comrades ngenze i-example ngama-terms ekhansela ngani ngoba kuba ne-crack abantu ilento bayahluleka ukuhlukanisa ANC nohulumeni yabo so sengenze i-example ngani awazange ama-comrades ayunite up until today kune-crack nje yona lento ofica ama-comrades ehlezi ngaphandle yabo sixatshaniswa yini khona ophonse something engazi nami ukuthi ngizothini nomphonse imali noma uphonse ithambo sigijima sijakhe ithambo esingalazi la but ekugcineni sithanda uANC yabo njengami ke ngitshela umuntu ngithi ngikade ngaqala ukulandela ANC angina stress ngani ngoMkhulunkulu wangibusisa ngokuthi ngikwazi ngiya kaMlungu but mawuthi ngiyosa nje leANC mina ngiphuma emsebenzini ekseni ngalali ngishaya ithezi lami ngiye la kuhlangene khona iANC so but ukubuka ukuthi ama-comrades afuna ukuyoba woNkulunkulu bambanye ama-comrades yabo so asingajahi izinkundla ngoba zizosihlula yona into esilimazayo ke njengoba ama-comrades evalelwe eminyango nje sijahi izinkundla and then ziyasihlula ngiyabona qedile hey yazi mfowami phele mawusakhuluma ngalento yokuthi abantu abakwazi ukuhlukanisa upresident we-country no president ka-ANC that's a big problem because njengamanje sinabantu umuntu ukhomba uANC uANC awukwenzi lokho nalokho angeke ngiyeke ukuvota it is just because lenkulumo ishoyo ukuthi mhlawumbe abantu kuyofunakala ukuthi bafunde ukuthi upresident Cyril Ramaphosa njengoba ephethizwe ugqoka amakapisi awu2 ikapisi lika president kaKhongolose uzoba ikapisi lika president we-country mase egqokele lo kapisi userve iDA userve iEFF userve wonke ama-opposition party o-NFP mase efaka ikapisi le-country kodwa mase efake ikapisi lika-ANC usezokhuluma ngeindaba zakaKhongolose mhlawumbe abantu kuyofuneka bakufunde lokho because sikulesigaba sethi uANC uyabheda uANC awusinakile whatsoever kodwa mawusondela uya nokujula ubuka abantu abasungula lo mkhumbi obaba uLthulo obaba uDube babe nenhloso ezinhle ngoKhongolose mawulandela iconstitution kaKhongolose ineziqhame ezinhle but abantu abangaphakathi embuthweni abadivert umbutho njengoba ususho bafuna uku-owner abantu aba-arrogant ababulala uKhongolose then bese igama lithi uANC egcine namhlanje sikwi-crisis abantu bathi haya siyikovota because uANC awuwenzi 1 no 2 no 3 just because of abantu abangaphansi kombutho kaANC abenza izinto zabo esingahambisani neconstitution kaANC ngamanye amazwi mawuduba uANC sike sayikhuluma nomunye comrade obefike la uThemba Ntinga mawuduba uANC ufana nomuntu odlala ngesikhathi because ipolitiki ikhona kuyona yonke into ngabe usesontweni ipolitiki uzoyithola khona business olenzayo lipolitiki so siyafisa ukuthi abantu abazama ukuthi bakwazi ukuhlukanisa phakathi kokuthi masigxeka kuluphi uhlangothi sigxeka ugovernment noma sigxeka uANC lezo zinto mfowethu usukhuluma enye into that is why ngithi ungenelela usukhuluma iphuzu mfowethu elisemqoka kabi ukuthi hey abantu abake bayibheke lento ukuthi upresident kaANC
mbheka ukuthi ngalesikhathi ekhuluma ugqoke liphi ikapisi. Yes. Wakhuluma nawe wedwa megqoke ikapisi lekhanda. So uzokhuluma nawe wedwa ngamzukwane egqokele kaANC. Angifuni ukuthi silande kakhulu ngoba usulihlubile udlube ekhasini fokampela. La ngifuna ukuya khona ke mfethu ke. Usayibambe lapho ngoba iqala lapho nje ubusho ukuthi iqala ngale nkathi uvalelwe eminyango kwi membership. Ibisidlula ke iza la kulomkhankaso njengamanje obukhetha upholi. Njengamanje sibheke kumkhankaso ke we ward council. Mhlambe nje ungakusibeka esithombeni ukuthi njengamanje uthini umkhankaso. Abantu bafuna ukwazi phela ukuthi ubani ozoba ikhansela. Ngizoyidonsa kude ke bambonambi ngoba ngiqale ngokwe-ANC yonke into ngiyithanda ukuyikhuluma ngokwe-ANC. Ngizoyiqala nje ngama processes ukuze umphakathi ungalahleki. Yes. Ama processes ANC athi njengamanje bambonambi. Yabona ngiyayibonga futhi lento enziwe iANC ibuyisele back usiko impilo layo lokuthi uma kuzoyiwa kwi local government iANC ihambise amagama emphakathini. Ngiyayibonga ngithi yayenza nini 2016 not 2016 2006 I think so. Yeah. iTNC hlanganani nabamlungayo anama card carrier members o blue slips asizikwatsho njalo uqala. Yabo hlanganani nikhetha abantu abawu4. Labo bantu abawu4 nivumelane ngabo nina enikwazile ukungena kwi-BBGM ngaphakathi. Nivumelane ngalabo bantu bese manisuka lapho bese niya kulokhuzana niyasuka nalabo bantu nihamba nabo niemphakathini labo bantu bobu4 kuthi naba abantu iANC ethi kunina iyabalokhuza iyabakhetha bafisa ukuthi bayilokhuza bayomele ukuthi babe amakhansela. Labo bantu basazoya kwi provincial ANC bayo interview but first have to ukuthi baye emphakathini bayo interview umphakathi. Yabo ukuthi umphakathi labantu abawu4 yini nizosenzela ngeke yona. So ngicathi guideline i straight nje banayo bayayazi and then abama leader ukuthi mapha ama question ekufanele bawabuze. Yabo nomphakathi ubabuze but umphakathi une right. Yabona leyo ngizoyenza nje une right ngani ngoba iANC ibalekela leliphuthe lenzeka ngo2016 local government. Yabo so ingoba ezinye imfihlo ngeke wayikhuluma ezenzeka ngo2016 ukuthi zingaphinde zenzeke. But ngani ngoba abantu bayakwazi ukudlala ngeprocess asithembe kodwa ngeke bakwenze. So kule 4 izo emphakathini umphakathi une right ukuthi no angisibadingi bonke labantu abawu4 nangu umfoka Mkhize sicela ukuthi kube uyena ozoba ikhansela leANC. Yabo I process iANC la partner uma njengamanje la eDazuku bakule umkhankaso ukuthi since upresident ethe asekwehlele isigameni sesithathu silinda ukuthi basibize kanti ngoba kufanele kube nama pamphlet. Yabona uma ukuthi bakwenzanga lokho kuyobe ngawona ama process ANC kuba ama process abo. Yabo abalabo bantu sengikhuluma konke amaward la eThekwini uma bengakwenzanga kube ngawona ama process ANC kube badlale ngeprocess njengoba dengisho. Kuyomele kube nema pamphlets yoku advertise umuntu ayi advertise nokubiza ama meeting. Kuyomele kushaywe umbhobho kusenesikhathi. Yabo so lezi kuhlanganwe endaweni ethize lapho kuyobizwa wonke umphakathi khona. Uma kufikwa lapho bambonambi yila nake kuzothiwa naba abantu abawu4 esibalethayo sekumphakathi uthi no siyabamukela ngabahambisi. But if umphakathi uthi no sicela ukueda ubaba uMkhize kulabantu abawu4 lelo thubo iANC ilivulile. If ubaba uMkhize akanayo membership yeANC you have to ukuthi unobhala arrangele imembership yeANC abe member yeANC if akanayo
Yes. Umphakathi once wavumelana ngobaba uMkhize Azwile. ukuthi naye akangena Mm. yabo kumele naye ligama lakhe lihambe aye akakiwe province sekuyokwenziwa futhi another day kuyokuzovota sekuvotelwa lamagama u5 ngoba phela ufuna kube yedwa sibonde endaweni yabo so sekuyokwenziwa i-voters roll check le voters roll engikhuluma ngakho seyona ke ANC angithi ayizwa le bengikhuluma ngakho ufuna sikwazi ukuhlukanisa khona voters roll ANC sekukhona le IEC lesivota ngayo ke kuma sekuyovotwa ama elections yabo wonke umphakathi sekuyomele kusethi benze yona gabe zonke izinto kuvoto ayothola inamba enkulu kunabo bonke labantu uyena ko seyoba usibonda yabo but njengamanje bambonambi ngiyibeke nje sobala wonke umuntu weANC unayo interest yokuthi akube khona umuntu ozomlida iyasidida ke thina ke abantu esilandela izinto singalandeli iprocess yabona iANC imi nje from 1912 yaba iconstitution yayo ukuba inayo constitution strong abayimile so manje njengoba uthi siyashayana nje ingoba salandela constitution yeANC sesilandela into zethu and then siyidivert futhi constitution masithanda yabo so njengoba ngithi konke umuntu oyimember yeANC une interest ngani ngoba ngizokulandela ngekwe national every 5 years upresident uya electwa ANC neNEC every 5 years yabo so uma kudlulwa lapho ukuthi mina mbonambe ngihamba nawe futhi siyabuya futhi sisebenze sonke useke elect upresident njengoba usuku une interest uthi ufuna kube ubani upresident yabona nje 2009 ngane interest uJZ abe upresident yabo so kwadlula ithemu yakhe ngaphinda futhi ngane interest ukuthi uJZ abe upresident yabo yadlula ithemu yakhe ngane interest ukuthi uCyril Ramaphosa abe upresident yabo so akushongo ukuthi uma ukuthi upresident usethathile akade bene interest noKhalima Motlanthe akusebe angisamdingi hayi shilo njalo ANC njengoba ithi nala what 14 ngine interest ukuthi uIdron Zwane ukuthi angena abe ulokhuza simbiza ngoRoyi ke abe iCouncil not ukuthi uma ukuthi umngani wami ngenze example ngishilo athi amanye amagama ngizowabiza umngani wami umreva angikho kuyena angisazwani nomreva no singikhule naye ngiclick kuyena usilisa sebeyekile usitha anxamini olento oju yabo so ngeke ngisho ukuthi umreva uma ngithi angihambisana naye sengisitha naye akangangibuki nje ngisithi awuthi umtsuku ngimthembile wonke awu yabo ngani ngoba khona enye into esiyenzile thina kaANC yokuthi mina ngine interest ngine interest yomunye umuntu sewuyisitha lo muntu ongekho kumina umbono wakhe awufani wami yabo njengoba ngithi njengoba ngizwile ukuthi unegama la Idron yabo ngase ngiyavuma une interest yakhe ukucubungula naye fanele ibambe naye fanele ibambe kulesimo esikhona njengamanje yabo kulesimo esikhona njengamanje embuthweni weANC nala iDazuku asikho mnandi asithokozisi uma ukuthi uhlala eDazuku uyayibuka into ezenzekala angithi ukuthi khona wrong kulaba abalidayo or abalidile but isimo esikhona njengamanje asithokozisi yabo you can't ukuthi uzofaka mina ukuthi ngiyolida ibrand ilento iward 14 yabo so ngizoshayeka we need umuntu ozokwazi ukuvula iminyango ngeminyango njengamanje masikhulu njengoba ngithi ngine interest kaIdron nginethemba lokuthi njengomuntu osebenzile eminyangweni kagovernment uzokwazi ukusivulela iminyango sike sakhuluma ngeyouth ziningi izinto iyouth eyidingayo yabo so njengoba ngiliraise angasabi igama lakhe anginendaba ukuthi umuntu uzothi awu seninomuntu onayi kodwa iANC thena kamagama u4 yabo lamagama u4 kumina likhe ngilibona ngine interest yalo kusho ukuthi ngamanye amazwi wena ubona idamage ekhona ewadini ukuthi ubani ongakwazi ukuyiphesha sifuna umuntu ozophesha le damage esinayo ukwamanje and then ayidlusele komunye le damage esinayo yabona mangikhuluma ngobabu Idron angikhulumi ngomfana ngikhulumi ngentombazane or ngikhuluma ngobaba ubile kuma structures ala 14 wahanjiswa yini imisebenzi nezinye zezinto mhlambe ezipersonal kuye yabo but uma ungikhuluma ngayo uyakwazi ukuthi no lo mnyango uzokwazi ukuvula lo mnyango uzokwazi ukuvula enye into kumele uyigade babambonambi njengoba ngithi ngine interest yayo angifuni umuntu
ongimazi kahle lo muntu uyayidivide futhi ngithi akangilide mina yabo ngifuna umuntu ozokwazi ukunitha iward 14 yabo unite as sibalile ukuthi njengamanje sifuna umuntu ozobe icancel unite umuntu osonto ezayona unite umuntu osonto church unite umuntu osonto emaromeni osonto kaShembe bayihlanganise bonke uma ngithi ngifuna ubaba Adron ukuthi asilide ngifuna umuntu ozo unite SACP ayunite ANC ayunite iCOSATU yabo ayunite no EFF ngani ngoba lo muntu lidiwada akasalidi mina kuphela uthi uzobe thunwe iANC yabo so ngidinga umuntu onjalo nje lesikhathi esingimanga ongazusho ukuthi lo muntu wayengijaha khona ligama lisetshenziswayo ukuthi siyajaha umjahelani kujahelani wayengijaha si-organization wayengikujaha ngani ngoba if ngithi mina u-wrong ukuthi wenze kanje noma ngikubonisa ubese uthi ngiyakujaha ngikwenze le example babu Mbonambi umuntu engimdingayo ngidinga umuntu ozokwazi ukuthi yabona la eBhekuhle isikole angazi sethishiswe la linyazwa kanganani ioffice yabo uzosaba ukungena lapha neoffice yesikoleni kokuqala lo ngidinga umuntu ozokwazi ukuthi ngiyayicentralize ilento yeoffice lecancel yabo so ngiyalivulela uma uya lapha umuntu ozomthola umuntu ozokwelcome warm welcome ukuthi ubukulela side engale noma ngala ongeze ukuba nalento ukuthi ngeke uyithola incwadi ecancel ngani ngoba wena ukuthi angisho ukuthi kuyenzeka ngenzeke into edingwa yimina yabo sidinga umuntu ozokwakha icenter yabo yendawo yethu yabona benikhuluma ngamabhizinisi bambonambi nanokuthuthukisana ngikhule 21 ngibela istimela kunomama udayisa amathumbu lamajari kunodayisa anyanisi kunodayisa tamatisi kunodayisa bekwazi ukusizana yabo ngidinga umuntu ozoba nayo i-economy or his mindset yabo ozokwazi ukuthi aboost labo bantu yabo nje ama kubhlungu lawo mama usababoni lapha le station yabo leyanto sasiyithenga because abanako umuntu nangu umfowethu lawo idayisela i-chicken dust uma ngizongena la ngiye kubangani bami akwenze ngayithengi lo chicken dust ngidlele nakunomama wombila yabo sidinga i-leadership ezokwazi ukwakha into ezosimamisa nomnotho wala eWard 14